Hai menaze ting choma I zaiklum yawang ramana namai baikyu ziskui tingkom changna jang kajam dai summai ting chwa kidere insa paulia gai radale North-East Assam Dimahasau District North Kachar Hill Autonomous Council NCHACU Chief Executive Member CEM Debolar Gorlo Sapata Usialaja Hatikali MSC Constituency Gabamna Public Mramana Patabam Gene resigned in the Hanga Kiza Demante Dele Zakatudele Zai Uttar Pradesh State ga am pui mi zanem pe mi ku me ke gai diga kacharang kang ngau rahangya skim bam dele zai pui mi pe mi ku me ke gai diga kacharang kang ngau rahangya marriage gu skim bam ge za chang him re zaming ngau dele chipo zigana Uttar Pradesh Hathras kachbe bam ge klak ket ge pasi pe banai pikina pui ngo klak te dele za kachbe dele apo skim kang gena kacharang kang chang him re zaming ngau ra bahang gena zai mina gi ke me apo skim gena kacharang kang ngau rahang na pasipe pikina pui klakte ta team ramazidu misonga zelali zakachuli Zan India ramgo hare ne limbung spy Indian Air Force mena lorex kuizikna rising day wang changba peting chitawgai ze Chennai Tambaram Air Force Station hare ne limbung ramalim wang dui ga za saukan dui bam gena kahangi dele zakachudule zai chiga Chief of Defence Staff General Anil Chauhan na happy pai chakyu gai dele za achu zan Chief of Air Staff AP Singh na hare ne limbung ka krai ma spy mrama panuiran chirablam ge sagai le zakachule Zan India ramgo President Pui Draupadi Murmu ninznai damai gelo rexna National Film Award hato hi pe betate wai dele zakachedule zai politician zai Indian Bollywood go film actor Mithun Chakraborty hangya Dada Sahib Palke Award du ngaudele zakachedule Zane North-East Assam ge Assam Police Sipai Mramana Tatiba Nchat ka Kaizam Matai Lungya Teuze Kamne Bemro Drugs Teunga Rahangya Operation Tebegena Teuze Kamne Bemro Narcotics Drugs Kateba International Go Market Hachaiki ge Zodina Pemi Krol de Seze Lakring Area Ngora Bemi Nim Pedale Zagachedele Zasam Police Sipai Mramana Teuze Kamne Bemro Drugs Zola Lei Kateba Sebloga Operation Tedele Biswarnat Banai Kachar District ge Zaitiga Teuze Kamne Bemro Drugs Gike, narcotic substance, cannabis, heroin, zana yaba addictive tablet drama, nimpatli zasali. Zana hanai komgedu Durga Puja kang nibe peting wang changdi bzegena District Administration manai Traffic Department mana Guwahati ga gari gidi gidi beten rui rahangya pe magze namze kamtu gulei zeka chawdulei Guwahati ga gari gidi gidi be ten rui rahangya pe magze namze kamtu rabze chonai baikeu ziskui gena chuze wangrabe baikeu zikrabze chumriali zeka chawli zai Guwahati city longga aiponi higa gari gidi gidi be zai mro ibe pungbe gari ramze ten rui rahangya pihi pe rabze ting chu nchat matai gena ting na nchat kreuze kana hi garun na le zeka chudle khagana hagi nchat kana gena chuza ting chu nchat kana ria ka changba a ten rui rahange peram le ze bam ka cham cham ga nam zakam to gule zeka chudle Zane North-East Nagaland ger haukita teme healthcare workers meze kain ki rahange keze dimante ubizigine Nagaland go government ne state ge district le nige nursing school ze kai rahange te gule ze Nagaland go health minister P Paiwong Konyak nan znai damma ye sali Zane minister P Paiwong Konyak ne saza Indiram go center mene Nagaland ge nursing college kana hange sensun te gain dele ze ka chudule medical colleges kana Nagaland Institute of Medical Sciences and Research NIMSR Kohima ge bambe banai Mon district na ka medical college Rabige Herora Hange Zane North-East Nagaland Mon District Tobu area Konyak me kloge tetiba hamamai ge zemana me pe dang be my head hunting days ge klo me hange ka harebe doze hanam bagne mina hangna klo me ze de chandi de le ze ke chule zai chige hanam bagne mina hangna klo me ze de chani mzi ze mina hang ke ji ze pi angba pating kum hadai ze kana zane mina hang ke ji ze s agnew pating kum rex ro kole zane Mr. S agnew pating kum rex ro ko kloge pasuite me village headman kole ze ka chudli zane mara sampo mne sa zanda ta chi pating history ge ze chapo my gimsing ge ze chapo kulomra mne pnui klo hya ge bamram ze ngi he ge ze ta ze pnui pe danglu ze wang ze telu
lim za bam bating nai mi pui le ji ka chu de le zai na karya chang za hang sa me ki kalak ge a chi he pe dang lu za wang ba pe ra ma za pnui ki po te za dollar ri le za du ka chu le zai na chi ge klo me mi na hang na za nam bang na de chen ni be pui nam bak za du klo mra me na te za gi mi na kap sa lu za ra cha pu wang za king gai lu za pnui lungai lak za bi kak lui de le zai video ge chi ge ten go za bam ba head hunting days mai ge pnui sui i za tet kang go ko mag za ka na nam bak na chi klo me mi na hang na za de chen dip zi ge na pnui lungai lak za de sung za tet kang go ko le za ka chu de le zai chi ge nam bang ne kang gi betak za ai gum de le te ti ba bai ke zi ge chu mai ang ba za nam kang ge ne po nam bang ne ngi be za zam za mon district hospital rehu ki get le ro hangya te wangai de le zai chpo chai mai ge klom ra minute po nam bang za kap chandra hangya nam gu ka kadai de le zai chpo mai ge klo ge ba sui te be pe headman agnew za nam bang ne de chandi de le zai chpo mai gem sing ge ang ba du hospital ge ne pa ka hazam ge ne ipelak ti za chai di de le zai chpo chai mai ge klom ra me pnui ra ta sang di za te ti ba ma mai ge chpo nam bang za kap cha hangge gu ka kadai de le zai chpo mai ge ne nam bak zakap chatli zakachuli Zane North East State ke Manipur Sikkim Nagaland zane Tripura gu All India Congress Committee AICC Secretary in charge pe Christopher Tilagne tetibah mamai ge Nagaland ke Congress Bhavan ge na Nagaland Pradesh Congress Committee NPCC gu executive meeting roze ngote dele zakachuli dele zai hro ge ka chamcham NPCC gu executive committee members me district congress committee DCC gu president me zane party gu frontals zane department ka chamcham ge na suite me du wangai le zakachuli zai chi hro bam ge Nagaland ge BJP me na sam het kai lu be gi ki te wang mak pa zane te pui mak blam ge du heki ke dele zakachuli dele zane Nagaland ge congress me na tor takule zakachuli dele zai tor ze eastern district ne te chugule ze sali Indiaram ge Haryana nai Jammu and Kashmir ge assembly seat raks kui go election bamloi lu be results jnai bai ke zi disat damai ge lya ka kadai dele zai Haryana ge BJP mena duang ki ze duang dele Haryana ge BJP mena duang be seat plana hadai ze disat INC Indian National Congress na himreuze srok plana himreuze na lead ge bambe ke chakai ge jana IND ne ga chum zai INLD ne khana JJP mena khadu duang ma jana alia khadu duang le zane Jammu and Kashmir ge JKNC mena duang ki ze duang dele JKNC mena plana sit hadai ze kana dui BJP mena kaizis kui IND mena sna Indian National Congress INC mena sruk JK PDP mena chum JKPC mena ket duang dele ze ka dele ze Haryana state ge BJP mena duang ki ze duang dai bichai sui ze pak chum be te ze terms BJP mena government Haryana ge tein sap dai gu dele zane Jammu and Kashmir ge JKNC ka che ze Jammu and Kashmir National Conference ka che me bole za ai me bo za Indiaram ge opposition ge ke be bo cham wang hro ze ka hro me bo India block me bo dele zane Haryana ge vote se chu block ge INC mena duang ki ze duang rai dele ka gane mati mak ze BJP mena INC me pere thadai di dele zane Jammu and Kashmir ge do agum dele krai blo a BJP mena duang ki ze duang dele ka gane mati mak ge JKNC mena du thadai di dele zane ka Haryana ge BJP mena duang machai sui ze government te insap ku zane Jammu and Kashmir ge India block me bo JKNC mena government te insap gule zane Jammu and Kashmir ge National Conference NC me bo na duang ki ze duang bachai sui ze National Conference gu leader pe Omar Abdullah ne Jammu and Kashmir gu chief minister tabam pungule ze Farooq Abdullah ne rang bagai dele kadai re insa pin do ta ze bam rahang ge channel subscribe te lo zainang nungwang changba bam zaina like to galo zainang se lu be pe ze nang kang mandu se lu rahang ge share to galo bi guys zain kinga nim le ne ze to dele hai mana zaklum